Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kasunjuk kinongnya taksi sor bat kapsor kila pensyai ba kim ya don benta AA ruem haga jingsya khot hajir jong ba Desparsing Rani haga office trekam jong superintendent of police ka East Khasi Hills district ban pan jing pensyai halor ka jingkeno bagane ka office kala DBA ya ki sticker syaki kali jong ki reu shimet ki bakwa ban penkelai ya ki kali jong ki kum ki local taxi haga jing ekran bat working president jong senjuk uba HP Walang ula ong baka jinggan tho jong general secretary ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba wandon bok jerwa kalong ka bomdon nong rim satya haga bayadai bat ka jinggan no baka ni ka senjuk kadai ka kenhon ka bompat register satya uba HP Walang ula ong baki don Life Arteli ki association ki bala penyaso bat ka senjuk bat ka shimpor yaki ban register namar badang don kam banang penbun susu yaki association ban penyaso nrai wala kimpat yolat ban register yakni ka senjuk kat ban kaliang jong ka office ka deputy commissioner u district transport officer bat u superintendent of police ka East Khasi Hills district kila itu yakni ka kunhon kum ka senjuk kinongnya taxi ni kong ai ko briefing ba filap lai ka polo jong ban finwan penyiaran ini mensiun keneka report kumba kalong kajing pansai na East Khasi Hills dan kalian kesenjung yang ni dan ni presiden kumba pansai boleh kimi kini kita boleh ni dan menen hataya SP office haba ki khot ki buri ki officer te muno ru hab lady kamtam ni ki driver na SV office ni yo ki khor ban khot ki khot ini one SV office ni dan kam ban krani fi tingi le haba ni lapo istai pade ni yo idan iba Desparsing Rani idan lang to te hato gi lasto ba ni kren ben ya kan ka phang juga steka ko ba ila barani na de ya RTI pula ya ka press release Aba unta ya baik-baik ba ya keren ya takastika babang sab ta 10,000 fila yo takastika yo no ngimtib ya ta tumba kajung longhi na kasunjok kumbay niya kali kamtam ni barok hay gibon banyak kali sudah ngisu yo kubor nakipay ba yo stika na SP office for wajar Hasan Hajar alpo wajar depan ong pentit lang ngiru kim dan ie tang ka ten tiki dan hi ban kibayo la pan keren sulong ta ki khana along tangan su keren be asrai ga kane ka jimi jom barani ban ong ba ka SP office ka ai stiker ka dos ho aja kaswaban pelai hak press ka deban wat sebut swa ki deban le slit SP office kumbangi ro min swa mar sangi ya form ya kan ka senjuk tingi yo khobor ni ba ta tingi le SP office ka sudan se kum kita ki stiker fake yo na em dan re ti yo bakla da filap no kali badan ki stiker duplicate manra ni in le kam te kidan ki kali bangi layo ni lalam ki a ti ya kata kajing le department of SP kila le no filap yo khobor na stai lo lebih de benta jong stickers tengah ong ni ba ya sticker si nado ba pelat ado kisnem ki ba mencua te la judan hi kata kajing ong ba kejudan ki fake stickers nado ki por ki ba mencua ha ko por mangiyo maka office jong SP ha to ko por ki dang di kumba live hole ni so ko tengka ko wai sticker bagi ju so bagi dan kata ki fake sticker ki badi ka do san spat ka ka wai bagi yo nong no yo na SP ka bamla bang nong kata na SP office telada pensisya ya kata ngi hab yo ya ka proof ida kaman yo ya ka proof telada ngi kemdan ka proof kumno ngi pensisya ya kata de kumbala ong iba jerwa mene bai kwa ban panjik pecai bolong na ilam jo ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association
Tena kalian jungi kemungkinan ilam jok senjok. Ngi penpau hang ni bangi simla dan benta AAUM. Bat katu kajing wan jungi menen. Kasngi hapo SP office. Hari kajing kot jong SP yangi kalong tang habai dai bat stickers. Namar kadai ka senjok. Hadian wala syak khang yu stickers. Rumba jong kani kusnam bamenta. Kedi ki benai balalai. Tengi lala yak ban lej ban wat jing tip balai la khang yu stickers. Habang ila wat jing tip ki ong ba nakaliang inong ilam jong ka East Khasi Hills ki ong ba ki kwa yak ka commission banjo sampul teka koi. Te balungo. Hot ni kubur ban nakaliang jong ikum ki inong ilam jong ka sinjok bangim sim pat la register hapo ko government. Handai compare. Namar wat lang 4 register handai ngidan lai pu atli ki action ban penjeng yakni kesenjok hadok mentah bat kasimpor yang iru bangin register kadau kolong bain hak dong kam swah bangin jo yak ban pensok dekat man nak kawai ka action kolong ka dekat ke bapura hapok kesenjok data kadau kaslam yangi haringa ong compare la dangi 4 jo ban register mentau senam handai lasip senam ngila ban jo register dan la se ban ong ru bahau ni benai shpo benai khatwai ngila aku ban register ai kata mar kumbangit menta nakalian kesenjuk ngila download ban pesok dekat yakni ki lai ku atli ki action ki badan hasar bat kapsar tadai ta kadau ba nakalian jong ka DC ru ladang 4 register nakalian DTO nakalian jong SP kila itu ingi kum kino yalam jong kaseng bat lengba jong kini ki benai kumbangal ong mene balakhang yu stickers tagabu jing syai driver banyo yu stickers tah bangila percang ban wat jing tem balai balakhang yu stickers ba nakalian kumbang ong mene nakalian jong bajerwa bolong u presiden bailam jong East Khasi Hills u kwa banyo yu ta commission sampu tengka na benta ka welfare ke jong u ada ngi ki action ke bamdan betai airu bat ka East Khasi Hills kumlongan ai sampu tengka ngalong ru presiden jong kamopat taksi owners and driver association ngadan nyopo proposali ki kali hapo ka action ke janga ladangan siusan po tengka nak action janga nyopo ngot propomot kalalong lupa life jar steng 1,000 ta kumdong let ay kita bangi kumdang hato ki kila penyerap ai nam ta jengi haba ngi kumyasok bat ki dan nak menta ka action nak menta ki life atli ki action ki badan hapo ni sunjok kidan ke badan dia putli ki kali ke badan dak ispatam ki kali bantu ai ya kata sampu tengka hatu ka ai ke banja hatu kalau melong latu pelan-pelan to kumba ong ne sikman boro is kata latip bakadan kata ka fix tikal duk sang ki balalai balai ka East Khasi Hills kam wat ya kata balai ko ra ik proof kabalungo kalong ba uken tho ingi kabasusi kalong ba uken tho ingi bangi dai ki ijan jong polis rai kajing la jong ikam dai ba ong bangi la ya subut lupa bat ke police department nane bat USP rai ka dai tang ju puchai ba nakaliang jang amenen habang ala yo i ban puchai ngi ong ba nado ka pual bangangala dan ko strodaro naka action jungi ngiladan stroda ki pual kisnem ki balalai te hadu mata kastroda kalayam kamdan cho ka imtang ka kerteng ba kadan ka East Khasi Hills te ka basulngo ba ki ong yingi kumta bangi dei ki ijan rengi wandot pencai khmat tumpi bangim dei kita ki ijan rengim dei kita ki bangi lay subut lupa te kaman chu pencai ru ba ka basulngo ba menin kasni ba iba dispasing rani hadian balami na ka kamrajo SP office ila kubur ba iladan kecing bakla halor baidai bakatu kecing penmi jonggi hapo media nak betab ong bayo kawai stiker po hajar tengka ta claim da yo eka proof ta ila bakla ila ong jing syang ala dai ban wan chwa ban wan wat jing tip sha hapo office lai ngala lek dai dak hapo media ta kata ila kubur ni la yo snow da ketil la jang ta iyo snow ya kata ka jing keren jong ban rani
Hadian balawai nang tu ilami bat yong yang i sngobha ban yadan lang. Yang i pan nakal yang jengi tengi om kam dai yang i bangan lang. Handai i karpat bat i keren hatu po media kabas rungo amanen haba ngi khamdan basta ruem ban wan ban sendran namata iba Despasing rani. Handai yong yang i kasunjuk bangadap da kajing dokumen ka bakra. Ba nakal yang jopi kino ilam kasunjuk piwan ban sendran yang ah hukum kani kapoh. Handai toy kajing sya kiladai kino ilam jongka is kasihil local taxi welfare association kiban wan ban sendran yang cubo mata ada kadya advisor enca kon hadir to nak kalian jong kino ilam jongka is kasihil kamlak bantip ya kata kide bantip de kemno ubat ani lagi marwai kat advisor nak kalian jongi kino ilam jong kesenjo lada mentangi syakot hadir lada gede yang working president lada yang general secretary lada yang president kemat ngilatip kemat ngilai lang ban semana ini kata kadai kencing syah dia kebasulungo pat menen ba iba rani ilakan thok kalapat ya ka is kasihil ba kimdan bawan semran te ni ai kini ka kubor syah iba jerwah ba ngimdai kita ke ijen ban ngi driver namata ki driver kani ka senjuk ka bangi pinjang kamdai bangi kle milai jaktung bat ki wai pat ki seng halai ngi dai bat ka senjuk ka bangi pej bat tangi ki driver ki bat yam haban kamai jakpo takadau ni wan dan bercah ini bana kalian jengi kum kinoi lam jong ka senjuk hi ngimdan benta ruem bat ka bas ka ba ngi pencah yang ni ba kajing wan jungi kadai betang namta kajing panjing tip jong USP na benta ka stiker nama dai mangi ki ba pelaj stiker hadin kajing khang jong uba jerwah jakumbar on president halor bagi jinglek jungi menen hapo SP office kamdai ba ngidan ba ngilatip lupa bangindan benta bat kajing syakot hadir jong iba despasing rani Reke jinglek kejengi kalong hi nak menta ban pencai halor bedai ban stickers. Jadi tak nomrem bangiladan hang tu ngisem bagi barani ru idan lang hang tu. Jadi tak kadau ni setiap bana kalian jeng barani i pencai halor bedai ban tu stickers. Kibalik ai apa media ba ya stickers lalai tu ni fake stickers layo na SP office hakador sipo tengka sipo wajah tengka kawai sasi nak kalian jangan sekali jangan senjuk kena sisi kapsar sasi kebun berdrap ini kecil keren menjadi ini orang bahas cuma presiden bagi working presiden kebelakan jadi ketika senjuk kejongi kebalik pelat ya kestika harus kopor ada nak kalian juga iskasi kalau konteks welfare kelakak tidak kalian kesenjuk dibangi kibiaki kebawan syakmat pan pelat itu kestika ban kajengmi jungi syakmat ban pelat itu kestika umri dengan interest shimet bani arlut lain beli dari tidak kajing kersan lang pada kajing man lang jom bar kali asian kibawan yang kesenjuk atau kopor ban syakmat percaya ki begitu life art lagi asian kibawan yang kesenjuk hakatnya untuk march arja arwar kidi ki asian kibawan independen kibamdan benta berkai iskasi lokal tekstil fi asian kipor kibawan murkidi ki asian kibam don kan ka sengkni ti dekini like arti ki asian nomor ki president secretary pelami khmat ka tosni lai on punjeng yang ngene senjuk bagan jiet ene senjuk ru ikinom ki kam jogan senjuk ha to kasni daki pajbak omdei usujit perlak omdei usujit dakan committee kan la jiet nadu president hadu secretary ki office bar barak la jiet daki pajbak ha to kasni takajing jiet kon fair kamdan kon ujek ki no silang tan silang Bat halor untuk bentar ban meng sasisian yang baong ba empat register ini. Mari ni dan adu lai po artli kita si asian di bahapo ambarla hapo secretary jong na kesenjuk ni. Ti nakoi ka asian siya ko ikasian hapaniat kum kinong ke kam. Ban patsyai ke kom trikam jong kesenjuk. Ki himat trikam jong kesenjuk ni yang halor kono ren. Nomor hak tu kesini kiban pan scam kiban paniang kesenjuk kiban tu kinong ke kam. Ti habangin si asian barokat. Nadu ki drivers barokat jong ki asian. Kita perpungut, nyo pungut, prapungut cispa,
kiwan tingi hakot kita baru khot iya on syai baru kita baru khot amatan kinong kit kam jong ki action unit kini tu kinong kit kam jong senjuk dari baru kita baru kini tu kinong kit kam jong senjuk tak tani kini kenorim ko ngi jong iya barka kam ko ngi trairu ngim ko am tho ini ngim trai nam ta jong jong ngi trai tek nam ta ka jong khach pada bar ka jong iya tak tahi langsung kam sudah kam syuk penekan syuk kestiga rehabedi begini ki fix tika nak yang jong iru lain senjuk hi ngim pensilur ban ngi penram ya kani ti kumusyo ang musyo ngi marsen form kesenjuk jong ngi marsen yo kestikaro mo tang basi mar arma ngi ban ban penrap ngi belakang ngi ramba asma kladan ngi jong ka fix tika tan kalian ga jong ngi mi persabet hai sp jong traffic sepangan ka hatu kadan sisane em kum kata ka fix tika ko mi tan kalian sp traffic ipni mak system jong iba ba kamdun kata ka fix tika bari ai ka assurance yo lar pidan kanunu kali ko fi suspect ba kadi kalong kadi fix tika ora ai ka nomor kali nille ngi badan kam tengiru mare mi nang tuhi nirung be sibine barakot life artli nile bila maki presiden secretary pet hapo ki unit ki jopi ki action jong barakot hatu ki kali jongi barakot kilong jinun na kistika ki ko kislan kimlong de rai na po kini life artli jogi action ko jongi barakot ki kali ki barakot ki action kilong jinun bang ngimtip bagi kita fix dah kiat ni kimi shay kita kali ki bata ki win sila kita fix dah kiat akan korun kita orang ngimtip ti kan syong akan kan le ke orang kau. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.